созмонҳои ҷамъиятии Тоҷикистон якҷо бо мақомоти давлатӣ тарҳи кодекси иттилоотиро ниҳоӣ ва ба парлумон пешниҳод карданд. ин санад аз нуқоти 4 қонуни дахлдор фароҳам омада ба хотири ҳамоҳангии комил ва бархе аз ин қонунҳо тағйирот ворид шудааст. гуфта мешавад ҳадаф аз таҳияи кодекси иттилоотии Тоҷикистон гирдоварии дастури қонунҳои ин соҳа ва бартараф кардани бархи тазоду ноҳамхонии онҳо буд. اگر سخن درباره ساحه ژورنالیستیک رود، یعنی که ژورنالیستان رود، قانون این مسئله قانونی چی است؟ مطبوعات است، قانون تلویزیون است. ما باید آمیخته نکنیم. در اینجا منظور بسیار شخصانی هستند که بیرون از وسیله اخبار عامه کار میکنند. یک معلم مراجعت میکند، یک مثلا کارخانه مراجعت میکنه، یک دانشجو مراجعت میکند برای اطلاعات. اما چیزایی که ما گفتیم به اینا دخل دارد. барои намуна яке аз тазодҳо ба муҳлати посухи мақомот ба муроҷиати шаҳрвандон дахл дошт. дар қонунгузории кишвар ин муҳлат аз 7 то 30 рӯзи корӣ ва ҳангоми зарурат то 45 рӯзро ташкил медиҳад. аммо тарҳи кодекси иттилоотӣ муҳлати посухи мақомоти давлатиро ба муроҷиати шаҳрвандон кӯтоҳтар пешбинӣ мекунад. барои ин ки дар ҳар қонуни соҳавӣ муҳлатҳои гуногун ба назар мерасад, дар ин қонун 5 рӯзи корӣ ва در صورت ضرورت تا 15 روز تمدید کردن این مهلت برای دسترسی به اطلاعات برای اشخاص واقعی تعیین کرده شده است، ولی برای نمایندگان واسطه اخبار عامه معیار عمل کننده که در قانون درباره مطبوعات داوری و دیگر واسطه اخبار عامه آمده است، یعنی 3 روز کاری و اگر معلومات تعجیلی باشد باید حتما سری وقت تعجیلاً پیشنهاد کرده شد. بررسی طرح کودکس اطلاعاتی در سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دولتی از سال 2018 این جانب ادامه داشت. آن از 9 باب و 100 بند عبارت است. طرح کودکس اطلاعاتی با سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا و بنیاد سوروس تهیه شده، انتظار می‌رفت که قبول شدن آن به وضع آزادی مطبوعات و دسترسی به معلومات تأثیر نیک خواهد گذاشت.